Kardong bini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibang nili sami samjali lingwengpi aprang si birta dipipen arjuik tha. CCU asong pen perang kiamai kangni kontak kep Karbi Anglong lapen di mahasau pangkir kepa. KDLF helikeot asong bang kithom kachingnang. EPA Chelsea Ratchari asong meeting tompen armu kachijeng. KSYC KFA asong pen HD amen kelar tot aputhak ningkang samsik kachepaklang. Non kido bom HD Minister Sumrong hang arpupen CU nang jipu kehang pon. Ihum hormu karthang atrak amlukhi along kaching koilong. Convening Committee for Unification Asong Atumpen Pini District Press Club of Karbi Anglong asai hem along perangkiamai kang nipon alamaputhak patumi pen Assam Assembly along Session Dobom Ahut Non Kedobom Hills Area Department Adim Assam State 6 Sidol Area Department Amen Kelar Plodaputhak Sodapen Pin Rempon Athe Bangso Amen Kelar Pon Ajok Karbi Anglong Lapen di Mahasa Hini a District Aphan Kimesen Kalipusi CCU Pen Jongpon Laso Ningkang Samse Chepaklangsi Penap adap porphai phopen arnikang sam porphai ke thom an Karbi Anglong pen di Mahasa Kangkir phapon nang kok lopusi pherangke amayalong CCU Chief Convener Saising Rongpi pen ningje pon panong lai lo hini phan di masa pen Karbi Anglong ka panong la so minister ba ka bopi tira ko ko nor bang ke minister yi thibensi so alam mena bangsi nor bang ke wa ilang bang ke boro khai pen jenglo imasa khai i tong bong ci so sa po ci bohong po la so bang ci ru sa yalam ketan la sili tum an ban thok ki pitu mi yi po bang ke CCU pa so bang koi ke la pen apra li tum department amuka la dak CCU la existing power muhata ke pongtan do pilo na ka tipo do pilo si joy pen ang song pen to bang dong pen itu bhat bifurcation tamade itu bhat division nang ban pi la so bang ke itu ba khai ilong so yang mong pen na pacar boje bhan ke bori la so bang nilitum ahin pen nitum condemn lo la pen itu koi ke asok ta di song ni la sladak itu elected atung kon ma do MLA bang khodo itu melo di masa pe Karbi bang pi la pen NCS di masa pen inu la pen itu MP do apel da itu councilor ke do tu elected to an non masi paprapkin pen unbote iruyang bong within a week Guwahati damsi la sobong pachirivi wepan alang tum kemam nei kali prote ladak Karbi Anglong bangke ladak la sob thak bopi solu soda gokok pote la so responsibility bangke la gasam goben tu chia nei la pen Karbi Anglong KC atum pen chenglo la pen MLA atum MP tu elected atum la sobang dodun joy pyo josi do joy la tu si acha unde la sob thak protest unde review hanung si la sob thak alang tu khang kya munde pote lito tha hi pet alang tu banta che sona ko la pen la so ke song ba ke la ba ke khai bans ke lang ra ang song pen Lapen KSA Asong Pentamik Bangso Kangkir along Chidondun Lapen Karbi Anglong Kedoan Aratamik Lason along Chirap Chitodun nang Jipusi KSA Akimi Maifu Thangsing Timung Jaipon tak kep kipon alang litum ta hokpet akhang si kamat thalo basi hala bangso ke polong ke solidari ke Karbi lo chale song hin mangi dolo athe alang litum tame mithang ajong jung hale claim tali la bangso a district la bangso long ri litum moki bang jilar ni ta non teng nona amang si dunang ji moki mata pen lang no ke polo basi hala so kontak ke polo ke dilita kacirap kacitu pen jenglok mujak kong orang tame litum disik sidang mang ke kaita disik ding lok News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Soteng constituency angkang Angjok Pani Police Station arlo Karbi Democratic Liberation Front helikeot asong atum bangkethom police arideng kachingnang police atum joy pen birta arjulong si Angjok Pani Police Station lapen Jokhalabanda Police Station atum chelang si bangkethom klempar asong atum aphan kangnanglong kachingnang check rong mongwe bibyak ro arong mekar
Jackson Rongpi lapen Bukulia Kaibong Amekar Raju Teron lapen Angjok Pani Amekar Werson Rong Hangpusi Pangthekpon Kachingnang Check Along Pen Heli Pistol 2.2 Longpon lapen Mobile Phone Diman Alo Heihui Longpon Pulis atum pen Pherangkyang Nuk Kapachini Ponatengke KDLF Helikeot atum Ceklojon Troxine Rat atum Kapado Sojo Anpin Lopusi Ningjepon ইনপুট আৰু ইনফৰমেশ্যন আহি আছিলে যে কেডিএলএফ বুলি এটা মানে সংগঠন খুলিছিলে আৰু এইটো আপোনাৰ আঞ্জক পানী ৰংমংৱে এইবিলাক জেগাত এক্সটৰ্শন ডিমাণ্ড দি আছিলে তো আমাৰ তেনেকৈ আমি বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰেক কৰা হৈছিলে ফোন নম্বৰ বা ভিক্টিমবিলাকৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত আমি ক'ত কি তেনেকৈ নানা বহুত অপাৰেশ্যন চলোৱা হৈছিল যিহেতু তাৰ কাৰণে আমাৰ মানে বহুত হেৰি গোটেই ফ'ৰ্চ বহুত এইটোৰ লগত এংগেজ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত আজি আমাৰ থানা আঞ্জক পানী অচিলে চ'ৰ্চৰ থ্ৰু দি খবৰ এটা আহিছিলে যে এনেকৈ ইহঁতি মানে মুভমেণ্ট অলপ কৰি আছে ওপৰ গাঁও পাহাৰৰ ফালে তো সেই ইনপুটটো ফ'ল' কৰিয়ে আমাৰ অ'চি আঞ্জক পানী আৰু অ'চি ৰংমংৱে দুইজনে এটা টিম গ'ল সেইটো জেগালৈ তাৰপিছত যেনেকৈ ইনপুট চ'ৰ্চ লগাই মেলি ইহঁতক আটক কৰা হৈছে তো ইহঁতৰ হেৰিৰ পৰা আমি ভেৰিফাই কৰিবলৈ যে হয় নে নহয় ইহঁতি তো আমি ফটোবিলাক চাৰ্কুলেট কৰা হ'ল আৰু যিবিলাক আমাৰ চ'ৰ্চে কৈছে যে বা যিবিলাকে দেখিছিলে ইহঁতি কনফাৰ্ম কৰিছে যে ইহঁতি এই KDLFৰ কিটাই আৰু আমাৰ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আমি এইবিলাক ৰিচিপ্ট পেডবিলাক পাইছোঁ পিষ্টল এটা পাইছিলোঁ 4টা এমিনেশ্যন মেগজিন ফোন এইখিনি আৰু সিহঁতকো যেতিয়া সোধা হৈছে স্পটতো কৈছে আমিয়ে হওঁ আমি এক্সটৰ্শন KDLF আমি এৰিয়া কমাণ্ডাৰ হওঁ বা ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতে নিজেও মানে স্বীকাৰ কৰিছে কেইজন ধৰিছে 3জন ধৰা হৈছে এইটো জেগাৰ পৰা অস্ত্ৰ আছে পিষ্টল 4টা লাইভ এমিনেশ্যন আৰু 3জনৰ নাম হৈছে জেকচন ৰংহাং হি ৰংমংবেৰ হয় ৰাজু তেৰণ হি বকলীয়া আৰু ৱেলছন ৰংহাং হি আঞ্জক পানীৰ হয় Rongmong Wipen Jersongingti Newsfast Karbi Anglong Bithung Rengthama constituency Arlo All Party Hills Leader Conference Mate Thi Hekpen APHLC Baithalangso LA Maipu Bikram Hansi Pen Pater Piponsi Dongkamukam Pen Langsudo An Metheng Tompen Kachesong Along Bang Pharo Sose Amulukatu Chejeng Dunsi Sai Angdeng Pachunpon Laso Kachesong Asaya Long APHLC Maipu Je Aikathar APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ing Tiatum Chetong Dunsi non kedobom BJP Sarkar Aphan Pin Rempon Lapen non Eprang Setami Koson Pensi BJP Sarkar Aphan Kapar Remjima Lapen Rong Arat Aphan Koson Pensi Methang Ajakong Kacherai Kom Thekjima Aputhaksi Chesong Padopon non kedobom BJP Sarkar Atumke Karbi Aphan Kaiketa Nangkeber Thipen Karbi Okora Pu Padoverji Pusi Kamatha Laso Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuiram Ronghang Aphanta Okora Si Padoverji Aphansi BJP Sarkar ke Kamatha Puta Je Ai Katharpen Pherangkia Thengluk Ningjepon Labangso BJP lapen Congress tu National Party atum ilitum Karbi lapen Anglong so tum hanke sakori ta pipeder lo yok ta chini lo lajar so jersa ki pita alang litum bancho ningri tampen lak atoka pipe poisa pipe te la tum pipe lapen adon arab tum hansi ki pichot lapen ka kichi atum hansi piwaret si dak pape wang huplo anke $60 teng penkela ke tribal area pulo te tribal to masinang chojika do if tum ban piune sakori yang sihala tum han pilote la tum daksi do bogante lote lage kapat anga kam ke mati di kang ting kachini ne apan kapa veje apan kapa chini je apan se claim alang litunge pa thang long le la si torsta me kai long le pu la sine tum apan theng tom da me na pa pe kai long le det lo pini alang litunge pangting kuk ver nangi pu karbia tum inglong so tum hanan ke pangting kuk pa chini ne det pa pilu hak nei pu hala arhipat along ke tek mi ke tok mikir okora pu sila so karbi okora pu pa pe do ver nangi pu ili tum atuliram rong hangan ta okora ver nang ji pu la si BJP tu ke claim lu lahelo ni litung leke okora nang ni ili tu ma CM EM MP MLA tum ta okora nang ni la kapo okora de dia pansin ni tum theng tom pen me ke ji pusitan ni tum pan me nang pe pe kai long le det lo alang litum ning ke hang ke okora ver nang ji pula lu hak nang i pula ni tung ke la ke chichak on e Karbi Anglong Jakong Horang Kachepang Tangjima Aputha Chethansi Labangso Amai Mesen Pen Pachunpon Laso Metheng Tom Kachijeng Along Non MLA Assembly Election Aphan APHLC Asong Jakong Gachepharang Pon State government atum lapen bongo sena tum nangke toya kam lo labang so kam long kachadon dum bangke ili tum CM lo isu itu CM oda dur gel tum chini lo
el tum piniar ni pen lagi theklong kali lo el tum kadu ko we alang li phan mesen bu se jakong rai PNC council long CM paman lo buai phit stame alang li bangke ka cheplang thu bangke alang oda dur bangke rar phan akeme hin ke japon bangke abi pin lo ang thek bahani phan leader ason grade lo lahaya leader ke lage sob gunda ang se lo lahaya gunda si rong jo bangke phalang no lo rar phan ther hab lo labang si la so oda dur bangke rada tu maning ke doka oda dur kali alang li CM tame enu da leadership ke claim ye bang kulo tangte la so oda dur chelar noi la penalang li ke create bithung constituency da de kapre Karbi Anglong 9 la da Karbi Anglong constituency 26 constituency long tame la sona leader an dum han ke alang li BJP pen expel lap nangji kali tangte alang li marsil hai ke toy alang li masi instigator Dongka Mukampen Komal Kathar Newsfast Karbi Anglong Pinini Jang Karbi Anglong District 6 Nong Bithung Constituency ar Local MAC Mate CEM Tuliram Ronghang Kabor Ipen Ajok Palong Pli Adim Rating Set MP Labs Surihini Rak Great Rock Pen Surihini Rak Greener Cap Apartment Second Phase PWD Road Pen Japan Hanse LP School and Power Block Atowar in Pupon Lapen CC Block Road Deramuk Manipur Gaon Estimate amount 30 lakhs for the year 2020 to 2021 financial year hei hui tami ing Pupon Bangso Phi Kolonga Nepali Arong Along Triratna Buddhist Monastery Aphan Long Etami Sompon Pinikangpu Asayalong CEM Tuliram Ronghang Lam Theke Jai Ponke Karbi Anglong Atok Anotami Me Langpen Danglok Towar hei hui kapacitang pon etji aphanta bor ipon bomlo Lapen bor ipon bom jilang Lapen non Karbi Anglong Kithurmi Lapen Kethekmi Ariso Ejang Atumaphan Woring Kelong Dunji Aphantami Council Pen Bor Ipon Bom Lokuta Lamthialong Jaipon Jengkhapen Povitro Kathar Newsfast Karbi Anglong Manja Police Station angkang Amlukhi adolong-along patodap adap por final cap apor ihum AS01 GC 7576 atrak import kidam bom atrak kithimen men kache pharlep phit ajok Kepon ahormu kidoan thanghupon kachini dunatengke atumi Guwahati penwangsi Imphal along sabon lapen hardware ahormu kithondam ji phansi dambom sita pini amlukhi adolong along tuwar kekek ojoini men kache pharle phet ajok hormu kepon an clojap lopusi chethan sita kopai kemi kithikejang abelang sita arengahu kisuki doloputa chethan Bangso huni arjulong si manja pulis atum adim pali dun si ang tonalam kachini Japan Chepari dengdun News Text Report Newsfast Karbi Anglong Normalong sohan beer time tongsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Karbi Farmer Association Lapen Karbi Student Youth Council Asong Atumpen Setame HAD Department Amen Killer Plot Aputhak Sodakpen Assam Sorkar Aphan Pinremlo Athe HAD Department Adim Non Assam State 6 Schedule Area Department Pu Amen Kedorong Lake Karbi Anglong Lapen Dimahasa Hini District Aphan Kanahok Kethenai Lopusi Jongpon Lasi Non Kedobom Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Bangso Abil Kachen Thuji Aphan Chuning Ripadopon Lapen Nikep Angbong Aprang Amen HAD
Padode pulote kivangji lang arnike sodak pen chesong ponji pusi KFA maipu tinku ingti pen ningje pon. তেখেতেও যদি খুঁজিব নাজানে বুলি ক'লে বা নিজৰ এটাও মাত মাতিব নাজানে বুলি হ'লে তেখেতে নিজে গোটেইবিলাক MLA আৰু মিনিষ্টাৰক ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগে বুলি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক Lapen CCU Asong pen ghonta kep kangkir along chedon dun puta KSYC kongchunbang bipul tiso pen pherangkia mai along jaipon. News 6 report Newsfast Karbi Anglong. Karbi ham phangalong mate Karbi aron barim mate honghari adhorom kekroi kethenai arnam lake arnam kethe mate sining richo henlo lasonsi 5 number rongkhang constituency allo langchingbar arong habek ong sengrongphar alang limithang bopong mate hini angdeng arnam kethe sining richo chujon karklia phan thokjerpon bangso kethok kijerpon along sining richo kethok kijerpon kurusar hemari rongphar ahin pensi thokjerpon bangso kethok kijerpon aputhak kurusar ahin pen kethan ponatengki bongdal kep ang bongpen pidia bangka kapang bong thu lalo sing den sir kep am kepeliya parmangalong phau sina la lalo lapen rumut bukan akong along gustame hidip kenapa be pari ke hok ke dalam do tema stame thang nat kisung katoragi alam avelo ke thok che yil ke dom jadi la alang thi alang pong eng hoi hu pa cheng lok rumut bukan me cheng lok ang to na ke thok ke yil gustame besen lapen bangso ke thok ke jirpon amailong ke ongdong manping kedo ke thekiding atung chetong dun pen si ingsam jin pen ke thok ke jir asai pachun pon Vothat langso pen Rajan Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong.